MALIE mai Matangi taurua Tanganoa he masani Moe se tia suva Tolewa ke hoko O whakaola hua He luma ki gati Asi o tole kua Pangoe manatu O Fakatua Ta fesi oi mai Ea oe harapuna Asami teni fie fia Tos te kouma Magesia opa Oku keita la muka Litio sasana Aiongo opia Tampai e pouli Ako no kasauhina Tua hoe tapitonga One fetuia Ie vai e sono Mata onde cima Kai mele i kuotanga Sino ia te kita Sio tole i puni Io moe pakina Mui mui o kuloto Kao poe makina Anu kualopa Moe veili siliva Koe laulota Taulanga pakeheli Antahiti ei taku Koe sosaiete Koe HU'AKAU tope Koe mau pele E te hekäsiä mai Ako no matangi lele Kane ongoia O Fakatau ele Ai o Pea Oku Tapu ke toe movete Ie olive oku Tatu malele Kano kato elele Oku ongo kekeke Fola ike nusi pepa Tala o kauai Whakalata e kula Hipa ene nganaiki Koe whane whaanga Koe whiwaiki Se isa o toloto Fie laka e taimi Ka kuolitanga Au whaalomi Hei lala, ako ai ni senisi, te kinaisi, kata mai oku fini, sai pesi Tonga, siueli Pasifiki. Sai pesi Tonga, koe siueli o Pasifiki. Pea malo e lei, ai Tonga ko toa pe o kumo mea mai ki he POLOKALAMA whakapolitikare ko ni pia mo ki he wakai whakapolitikare pia mo PROFesa ino ke fotu HU'AKAU. O mawholo atoen me hele tio o tua mo Tonga ka hoktofia me Sydney, Australia. A tau si tēne a whito September wafe ua taha pia koe aha whakapōwhaeni mo la I Sydney. Moko au pita.
ka ki mua te ma ke makamata ko fetu ko ha whakatapu ki tamatui ke poono ko hau Tonga tahine kuini na nasi pau tuku aho pea moe whare o ha moe ofo o ku whakatapu at foki ki he kau no pere moe kau matapure ona kutoa o ki mo tolu kotoa pe Tonga o mo mea mai ki he polokalama ka ia tāki ati mau ke whakahoko atoa e polokalama koe ni ko talitali lei foki hene e PROFesa inoke koe whainga maria i ho taimi ke whakahoko ha talatala noa ki e tunga whakapolitikare o kuia i ho tau ki Fonua e Ngaahi malo lei PROFesa. Malo pito briambi pe ko le pe ke u whakamalu atu he whakatapu u whakahoko he polokalama. Kai whawhainga maria i ki taua ke ta whaiha tala noa he ilo na aonga ki he anga e tau no form e tau ngā uhe o tau whonua o tau tokanga ki ai. Ka kou whamaloa a pito ka koe he o whanga maria. Malo au pito PROFesa koe whiawhia au pito ke talelei ko he aoni pea maloa ke ima wiwi ke whakahoko e ta polokalama. Koe mea whoke mahino ki he kakai toko lahi a e ta polokalamani. Koe wakai whakapolitikare tau ataina pe nia ataua ki he ngahi tuunga whakapolitikare o kuiai a tau Fonua e ngai aoni ku aluen toi pe mahina tolu pe hoko a tau whiri no vema. E fo mea whoke mahino ki he kakai neongo o kuikai ke puri a ta whaki o tatu ai he ko tau whakna tau kau whakata whoke pe mo hofoni me tolu hono campaigni o tua mo Tonga e ta Tangata'I ko ofo ka he tuunga koe kaito e lava koe COVID kaito e lava e tangata ke aluatu ki he ko mahino mai he kai ke lava ke aluatu he taun ki Tonga ko iai o ku hoko atu pea e ta polokalama ka he tū tau a tāina kai ke hataha o ta whakaukau ki ai ke ta campaigni ka o ta pou lahi ki hakakai kau kantiteiti le lei i ke tau mao ke whili he kakai ke nau alu ki whare area o tokoni ke whakalere ha tau PULE'ANGA. Pea koe mea ia ku ta tuu ai. Pea koe ia i haku talitali le lei koe i he ta polokalama koe ni he ahoni pea o ko tuka te taimi ka te koe PROFesa ke kamata mai pea te ta toki talatala noa pe koe pea whanki i te whito hen ke ta mea ke ta tala noa ke ngai mea ku hoko i he weekend whakapolitikari o tau Fonua ka ke tomua kamata mai kata ki PROFesa i mea ku ke tokanga ki ai he taimi koe ni malo pito. Malo pito briami koe mahalo koe mea o ku asi hake lahi e taimi ni. Ko o kuiai ai kakai o ku nā ngāu e aki ai whahinga tānak paanga koe pyramid scheme Koe o ku iloa ka pyramid scheme pea o ku nā whakahingo a mahalo koe tongi TUPE pe koe ha ai whahinga mea. Ka koe pyramid scheme kau mahino pe foki ia uhinga koe o ku tapu ia i he ngahi Fonua ai mea koe ni. Ka koe whema peke ki whamatalatu hoe ku ki ilongoa ai Australian, pea mo Usila, pea mo Amerika. koe He ngahi whetu kuaki koe ni kulahi e kakai na nau kau ai koe tupunga he ngahi palomesi. Koe investi ho o lau wafe kai mau ho o lau mano, E whahinga mea koe ni, pea kulahi kakai na e oho ai, pea ku palopare mai a Australia, ne mga mahalo te nau alu katoa o whakaosti ki whakamau a Ngaahi he mea koe ni. Ka te tatala noa pe ki he natula koe o whahinga ngā ue koe ni, ai pila mita, koe o ku ta ofi ai koe e mamani. Koe whahinga natula mea koe ni e viriami koe,
Ko no fokotu'u tau rea whakatonga ke ai ko fokotu'u niu, Pea Oku shape o hangeha pilamita. Pea kuere waka tō taha taki ha ana whakaukau o heka i olunga. Pea osi ko ia pea koe aluia malanga i ke ha toko ua. Pea aluange toko ua ko ia. Koe kapau o whakatatau ke tala noa mai koe ni ko fo i tupe taha tola tolu afe. Aia o ku taki tola rewa e tolu afe o ngā tamakoi toko ua o ave ki he tamakoi olunga uluaki. Pea koe nofo koe uluaki vahe a tama uluaki. O koe ke vahe o ngā tamaya koe ua. Na ave koe na panga. Aia maupe he tamakoi uluaki ai fo i ono afe he ata alo ape. Pea osi koe pahangarewa he ngā tamaya koe. O malangai ke otu ko hono hoko. Ka pau tau peheu tau toko walu. Nau tak tolu afe. Aia koe ave koe ki olunga koe fiha mano. Ave ki olunga. Koe ne au poe tama uluaki. Koe hae palo mes ki he vahe koe te nau mau mena. O vahe whaafe rewa o tama uai. Tak whaafe na ua. Ai o tama ua. Ka koe vahe me paanga ai laini ko hono tolu. Pea toki alu pehe ai pe. Koe mea koe ke mahino ke kakai. Ko ho vahe. O ku whaia me otu lalo ia koe. O ku ikai ke whaia me i olunga me otu i olunga. Ka kuosi maa fuka sirine koe tama i olunga. Aia ko ho vahe au. Koe vahe ia me paanga koe au he otu tolu. Koe vahe koe ai otu tolu. E mauia me paanga koe ai otu wha. Koe mea e tamai olunga. Koe fo i tānaki ata peia. Whatohifo e vahe. Kepa koe e kakaya na e vahe. Ka koe vahe ia ke whakaai wiriami. Ke ngari mo one e fo i whakakau. Ke oho kakai o poupou. Pe au kai ke whakataanga, o koe kakai ia koe take ngahi kulupu koa, o kunau kau he mea koe di, ko nau tolu pe unau mau lelei. Ka pau unau wahe. Koe kulupu ia koe lalo koe ia nau tolu. E whakafua e nau wahe, e mau e nau wahe, nau tolu mea toi kulupu e taha. I lau. Pea ka pau rewa viriami o koe ke toi ha kulupu e i lalo ia nau tolu. E kai toi mau ha wahe ia. O hange koe mea ko palofesa. Pea o ku aire vaia o whakafotunga mai ia koe ne palopare mahe ku whakafotunga mai a hala. O pehehe kakaia koe nau wahe e hau mei o lunga. Ka kohono mo o ni ona, ka pau kai kia ha otu lalo ia koe. He kai ke toi mao ho si ni au. Pea koe ne palopare mahe koe ne TUPE koe kai kia te ha otu i lalo. Pe koe toko fia, pe kua o toko taha afe, pe koe toko e whotu niu koe ai. Ko puria e tamai olunga. He ku tānake tamai olunga me he otu kotoa pe. Koe kau taki kulupu o ku nau wahe nau tolu me he otu koi lalo ia nau tolu. Aia koe kulupu ia. O ku pehe e ne alupa koe uhinga ko ta ofia i mamani. O ku iai e me e koe nia ku mahino ko hai o taki pe kai toi la vai a hola ka feitu. Ka kou whanongo au ko iai e fetu kuaki. Ku tala he taki ia. Koe kau taki kulupu na nau wahe nau to. Pea ku pehe e ia koe lahe talanoa koe ki he mea koe ni ka kosi mahino pe ia koe fo i fotutu loi. Ka ko hono whakatuta makiwiria. Na ai whakafotunga mai o hange koe mea koe ni koe cryptocurrency.
Ko foi mea foki e no ke kono ko crypto foki kono ai ke whakapuriki me he tax. E ko ksatu ko ki ai ke uhinga ke puli e nau me ai e nau kono uhinga ke avoid the tax. Pa ko tahai ha foi fai ia ta. Ka koe me a foki ia o lahi ono ene lere koi mamani. Pe aku ngā ue he koe ka mata mai ko foi crypto koine taha. Nai me tola ni mango fulu tupu. Ko alo e ni o lau mano ia. Ai foi ma koine taha. Pauna ke ai ko foi koine tolu. Ko alo e o lahi o sirini. Ka whai ia he taimi lo. Ko whainga mea ko ufa ari mai he pilamiti koe ni koe pehe. O ku ave ho tola tolu afe. Pe aku ai koe fo i wahe fiha. O ta tola taha afe. Taha fe tupu. Pe osi ko ia o to iai ma fo i wahe ia he tua ko ia. He hongo fulu koe pe koe fiha. O ta tola ia e uafe. Ta ke si ore wa koe ko tola tolu afe tene whaere i ma ia lau mano. Pe ke oho rewa o ai ho kuto. Ka kuia maari e vili ami. O kue kau tama ia. O kuna o si ilo na toi kaka. Una o si ilo na tolu e loie mea koe. Pea nau tānake nau to e nau kulupu. Tānake koe. Pea koe nau o atu koe o ave sirin e nau kulupu. Pea nau o mai ai pe nau tolu e nau fo i wahe kakato koe fo i wahe mahalo e hongo fulu. Me sirin e nau kulupu o mau e nau sirin e nau tolu. Pea koe whahi ngai o whanongo o kupehe ko mau e nau kilu a nau tolu. Ka koe ka asia koe, na osi ilo na tolu foi me ehoko. Pea nau mawahe nau tolu ke tawhaaki, kai tala ke kakai otu koi lalo ia nau tolu. Mo wo ke taki o eke ki ai ho mo panga. Nau toki he holoki nau tolu lalo. E kua te ke taki, tamahe taki ia koe ne peset pe na tolu noa. Nai ma. Koe fit noa ia nai alu pe me takulu. Ka kunau fetu kua ka viriami ka ku fatu tamaki au pito e fahinga palo Mexico ni o toa e kaitola. Pena kai ke ilo e au ia o ku la vea lahia asterian. La vea monu sila. Pea la vea lahi mo Amerika. Ka ku mahalo te ko no FAKAMA'A opo te nau whaka osika toa ke whakamawanga. He koe tuu koe asteria monu sila ni. Ko toko taha ko responsible ki ho paanga pe ku more pe kai. Ai toko taha koe na taki asterian henga we pe ko nusila. O koe ke ka wai ulu i feke ia mi Amerika. Koe me aia e ka u Amerika ke whakahoko ai mea koe ia mi ka koe tala noa pe taua ke koe tefto i palopare ma. Koe kai ke tala mo oni koe. O kui kai ke vahe koe mei o lunga. Ko ho wahe e magatu unga he otu koe i lalo ya koe. Pera paure vai kai ke ia ha otu ya koe, koe ne tuu ya koe a pilamita. Kai ke toi mauha wahe. Koe malo pe a liho sirini, kai toi mauha wahe. He ko wahe au me kulai ni koe lalo ya koe. O kai ke wahe koe meihe taki koe olunga. Ka koe tawhanga maala pe tau he kulahi e longo ai e viriami ka koe uhinga pe koe tokoni ko tau kakai e uhinga o ku tapu i ta whakalao ai. O ku tapu i whakalao ai e Ngaahi Fonua te mo kalati mo Ngaahi Fonua koni he o ku tauanga maheni ki ai ko New Zealand ko Australia New Zealand pe mo Amerika ko tapu tatau pe. E koe osi koe a financial crisis vidi. A mine aia e tō tahaia na ne whakatontonu ange. Koe mire o ne pirione ala haia. Whakatontonu ange koe mea koe na ne whai e ia koe pyramid scheme. Pena ngai propulai. Koe tamai i loa au pito i Amerika. Koe kana e ngai popula koe uhinga heku. Whakamā opo hake e ne whaunga koe na whai aki ai investment i ne kautaha koe pyramid scheme. Pea ulotonga e popula mahausa na koe au ke ahoni. Ka kuosi no foi a mo e lau piriona. Koe mea fokia ke mahino ki o tau kakai.
o ku tapu he lao. Tapu au pito I he lao. Ka ke no fai Australian ko ke whanonga mai o ku tapu I he lao. Ka pau e whakailo koe e hataha ene paanga pe o ka ku ke no fai Australian a koe fai ulu I feke. E maa ko e lawa le ka polisi Australian o whakatotolo. Pe ka pau le ku ke no fai muri e kai ke kawata Australian ki e pe ku no fai Amerika. Ko me ia ka polisi Amerika ke mo e ka kai ko Amerika ke mo o ke mo local ke mo ka polisi of ka ha ki ai o launga ki ai he tapu ia he lao pe te nau whatotolo e nau tolo ko pau ke nau whatotolo he ko me ia ko he ko hia fai Amerika hange pe ko ni e ko matua e time na ke nga we ka lang ko e ka launga pe he ki launga e me pe he a pyramid scheme na ngahi me Allah ya bito ko me pe ko na mautala ki ai o kui kai ke ha mau jurisdiction ma solia ke mau hanga o whatotolo e kui ngā he koe kakai ia koe nā kakai e mei muri ya koe ai koe mea pe koe Australian ka hoko whokene Australian ka paore kui aha ulu I wheke Australian o ku mou ilo e kakai koe ia unau take mea koe nā mo whakailo koe mou a polisi he te nau koe lao unau mau e lao e Fonua pe koe koe lao a PROF koe hia kia koe tautea koe ngā e pōpūla ya ko fume ton ke ta off ya to ko malo bito ko foi me ta ko mana tu ya ke professor ko la hita ha ka kai ko ni ko ka kai mamonga ya ko tangata mamonga ya ko kule ko ni ko be ke tu hifo si o ku tapu me ko ni ha fahinga scheme pe ke pilamiti pe ko fahinga Pai mea nihi koe whakatau, ai he taimi koe whakatau, buy you rent to own, ai whare, ke rent. Koe ngā scheme pe moi, o talamahe SIAOSI, o koe ke nau pou I ka inga lotu, ke nau whai ngahi mea, kai nau osi loi, koe ngahi mea e ku morea e paanga e ka inga lotu. Pea ka koe lahi taha ka kai ku nau whai mea koe ni koe ka kai SIAOSI. O kui kai ko me ni ko po mo ka ta ki pe e ka kai mo matanga mo whanonga mai o kai ko me ni o po I SIAOSI hala tata ko ka kai ni o ko na tau he na tole lao ko SIAOSI sukalais me ka ma ni nga ya ki mo ni ai ko no ai ta ko ka kai ni ma na vai na to SIAOSI na fai me na fa ngari ko via SIAOSI ma o ko ka wai au ki SIAOSI ko ya ba ko lo pe Euria mi o ia e mea na e matango fua ai foi ka ko ni. E koe uhinga na e waka mai ia he whakapolitikare. Koe. Ia koe la vea lahi ai kulupu ko ia. Koe kulupu ko ia na nau pou lahi au pito ke toko taha koe ni. O vave ai asi ai mau ai whahinga mea koe ni. E koe nau tui whakapolitikare u nau tui. Pea nau, mahalu koe whikau aki mo kulupu koe PTOA, pea ko alatu pe fo I whakau ia, aluatu mo e tokoni ke masiva, to e aluatu mo fo I whakau koe ni, koe ai ke tuu maarie e mau peho ape he tau pe nima ko ape koe whiki. Kau ngahi mea pe asi vave ai ene asi koe tupu ene malo hi he ku huia, he kulupu whakapolitikare. Koe. Pea koe taha rewa o mea o kuhange koe kau to'u whai whekau eni. Koe. Nā nau ngā ue whai whekau e SIAOSI. Pea koe fo I to'u eni o ku lahi e nau kau koe mea. Pea koe hai whahinga uhinga ku te pou wai mo e palo mesi nai o mai. Ka koe SIAOSI o lerei o koe ke a whahinga investment I lahi pehei mamani ke investi. Ha o paanga he taimi no e lau iafe pa ke mau ho lau manu. Koe mea foko ko koe au whehu ia au pito. Koe mea foko whakau ki ai no ke ngone au pito. O ke iai pe ka kai toko lahia o nea ngai fulongo a ko ni mo ngahi palo parema ko ni hoko more pa. O ku nau ke o pe o kau pe he mea I taimi ni. Tau sa ngea ke. O wanga fe ai whakau ai kakai tau kakai ki whainga mea pe. Iyo ko whakatoka ai mai ua kakai o ku o no. O ave e nau paanga. Ka koe ke tau ka koe ta mea peni e ta tau wala tokoni ke ai ko no whakamatala I whakalele I atu ai na tula
ai uhinga mo uhinga o ku ta whakalāua e mea koe ni he ngahi Fonua lahi. Pea ku ikai ke mahine koe osi koe pe mai u koe pila mita. Pea osi koe ia. Pea whakamatala mai fo i whakotu koe ai kulupu. Koe fo i pila mita pe. Koe alu me he taha ke he ua ke he wha ke he walu o pehe hifo ene alu. Ka ku ki tuu whatu tāmaki ko tau ka inga he ko whatu ngai hake. Na ikai ke mau futokan ke ai ka ku asi mai taimini o ku lahe kakai Australiani o palopare mai. Kai ke wila o ku pehe ka ku lahe a pita kakai Australiani. Ka koe ngahi mea koe na e whakatauere aki ai kakai. Koe ai ke nau sio ke lahe paanga. Tu umai taki mo paanga e ne lahi lau o mano. O whakaari mai koe paanga. Pea oku ko taimini oku nau fetu kuaki. Ai taki koe heni mo taki Amerika. Taki nuusila. Ko taki nuusila oku MALIE pe tamai taki lahi Amerika. Ave nau paanga na toki Tonga ke Fakatau ake morisi ko pisinisi ko hana family. Koe mea pehe. Ka ke tuku viami. Ko nau alu koe osi koe more nau panga pata mai leva. Oku more fo ka ke whavahe. Pata mai leva. Mo mai mo taki tahamano ni maafe kai akamo wahe. O te tala mai ke te aluange mo paanga. Ka toki mau mai e te wahe. Koe whahinga si pinga ia. O ku alu kia e me ani. Pau tala mai rewa koe whai lulu. Koe ai lulu. Koe ai lulu ke mau ho mo wahe. Ko harewa fo i mea e koe ko investment ke scheme koe di. Ko pai ke toi aha mea pehe koe mea mauinga tai mini ke si whakafoke paanga e kakai koe na e ave ki ai. Pea koe ngahi mea koe niko ne ela lahi wiriami koe ne koe oku na e alo fuulahi e tai mame. Mahalo ka na e alo o lau ngeau e nau kau mea mi pa e tai mame. Pa ko sirin lahi e tai mame. Pea oku tae mau rewa. Pa koe tala no ai o whapoto wiriami sai pei. Ta mai koe algorithm o Ko mea tatau e na whale pia ui ko heki mai mea ko hae foi tu aki he pe Facebook o tu mai ko hingoa ko ala tu me te au na ku mau e au e me ni he crypto ta ko siana pe o hovare au e te ke si au ha me pe ala te me pe si mai o tala te foi mea ko pe ko lai ko ta mai ka kai o e ke mai ka au si na anga fe ai ke tala mai ki foi whakapuri ke o hinga ke ma ale wa ku paanga he ku tala te foi mea ma ko wa fe tolu wa fe fa fe i he ao ina ke janga ngia me ko mo si o penga i me ko ko fa mai mo le ke kai o kai ke ka wa fa inga me skim pe he ma mani fa inga me pe ya fa inga time ko ke fa pe ya na wanga fa tolu e me ka ko o koe ke whahala e kakai he koe palo mesi na e la. Koe fu palo mesi ka pau ia taha ki i sio ki ai hono ata mai sio ake hono ata mai lelei ki ai. Koe ai koe ke pehe atu ke mau ho api ospeta o nima. Pe koe investi ho o tolu afe kai mau ho o lau mano he osipe mahina taha. O koe ko mamani ko o nga aue ko ni o kai ke ha me pehe ia ia o pehe ko foi me foki no ke se ke ko si maheni au pita e ngai me ko ni ai fraud ko ni tau tito ke ngai ai api na ngai scheme ko ni ulau na lele Australiani la i au pita kakai na more na panga la i au pita i rent to own ko ni me ai fai ngata foki ai ko ke Fakatau api Pau tau peke al peko no foi pa ke ren to tongan ko reni ke ka ta pa ko os peko foi tau e fiha o reni ko ai ko ho ta pe ko os peko ke oni ko api pa ke hapte pa ke me ke mana tu e ka kai ko contract ko e Fakatau api o ke au pito me fa inga me ko na e ka pe
koe ke tatau ia mo anga koe o whakatau a piu tau il mai ko mi toa au pea. na ha fo ke time ni ko langa fu hotel Koe, pe ke fratau ho apartment ni ai ke rent ia tu koe, koe, tau koe. tau Pake alu le wako ka kai ko ni na frapuna na tolo ka kai me ni sawele ni o ke ko si ke sio. Pe o si ka pake alu le wako ko miti ke fo i whakatau. Ko fo i whakatau. Kai ke to mau ko se titi me ya. Koe me fumia fuke na hao na tau ilo ko toa fumia koe na na hao Ko moe. no uhinga. Whainga O mea tatau. si hai ki siridi koe oku mau me ai. Oku pure pe fuka taha ia ke whakamore ke si ko ia. Pero nau tā mai nau tolu na renovate ai for ai apartment ni for rent pia. Pe o se tau ia fia ko mea pe toki maua o siri ni o ka pau e whakatau ha ataha fu apartment ni ko toa pe e mau hoki wahe ai. Ka koe whaingo fua taha koe ke ngā ua ia ke a koe. Never works. O ka koe o kuiai ai kau mea ia hene ko ilo e au he mau ngā ue na nau kau he whainga mea pehe. Pea kui foi o ia ki Quinsilani pe koe Gold Coast o ka koe iku atu ki ai o koe ke mau hana o sirina na tolu. Koe mea peke. Nau whai koe whakamore ko no to tongi ai nau whakatau koe foi i uniti ko ia. Koe mea ke ta kore ke ta ka i ngā noke. Ke nā uo o mai haloea. Ke ngahi mea ko ia, ke nā hoa he koe kauloea, ke nā honga whekumi. He nau whai nau whekumi a nau tauria, ke pe toki whai koe whakatau ko ia o api. Nau ilo ngahi mea ko tō. Whare i whakalao ki nau tō. E ria mi o koe ke tō e whakahela kumloea. Alpo koe ke interneti o ilo ka. I kai ka ta kore ke ka inga ke nau whai mea to tonu. E kono malu ia ki nau tolu ia. E ko whanongo au koe, o koe taha e kakai e na e ulu he tāna koe ni, koe loea. Koe pe whoku me kau loea ia, o kupe. Ka ko tau kore pe ko tau kakai i ria mi ke ki whakapoto. Koe ki to kāngange. Ke Ngaahi whonga ke kapau ko loto pe ia ke tuu e ne paanga i ha whakatu tāma ki he ne alu ke he Ngaahi scheme koe. Ni koe mea ata pea ana. Ka koe toi wheha nuaki koe he more a siri ni. Mo tae mahino koe na tula i whahinga investment i koe. Uhinga pe ia o tatala no atu ki ai he ahoni. Mahalo pito. Inoke. Profesa koe mea mahu inga e ki tatala noa ki ai ahoni. Koe weekendi foki Profesa, ko usio hifo kulahi au te pito ai teke ai ongo party koni ai demokrati ai peki pe moe patoa. Lahi au pito ngahi mea unau involved ai e nau campaigni, au toi ki lift e nau campaigni o toi ki lahi. Kau sai pe ia, hange ai na tatana foke wike ko o sina e kau ai foke e nau tuku aki koe ne ai princesi drugs. Koe mea o whakaukau ki ai e anga e usio. Koe hae o hinga mea o ku ngāwe aki ai e patoa ai whaito kona tapu ke nau campaigni aki. O kou whiwhili lahi au pito pe koe haa no uinga. Koe haa uhinga o nau ngāwe aki ai whaito kona tapu. E ko hinga ka fu mea pe o si mahino. Koe fo strategy ia o kou whakaukau au tau ki ai pe koe haa hono uhinga. E nau lere mo fo mea koe ia. Ai tau si o leo ke nau oho koe no teki koni. Koe haa uhinga mea nau whakaukau. Ka pāna talau fo ke ko si o ko si mahino pe e nau foi tau mua ke whakahifo e o tau tui. Ke whai liu ka vai. Koe foi tau mua ia. Foi main koe nau tau mua ia. Ka koe mea ko whakakau ke o kai ke nau alu hanga tonu o whai ai ngai mea koe ia. Ka ko nau ngau e ake ai whai toko na tapu. Koe haa hono uhinga. Haa whakaukau ki ai. Koe mea whaingofua taha pe ia ke nau wala ki ai. Koe whakatupu ha whetū kuaki. I he mea koe.
Ko whainga strategy o ko sina ngau e peki mo. Ngau peki mo ang mahino ia. Ka ku te ki ai ke tau wa uta tolu ke a tuunga ku fu afungi pe he ka kai ko ni I hono. Koi. Peke mai e ngahi mea ko ni. Pe ko ki I ai pe ki ko ka ko whatanga ko funga ko ni. Ko FEINGA'I ke whakalave ai PALOFESA kotoa o toloto a tau Fonua. Kihe taki. Koi. Koe funga. Pa koe funga nia, koe hala nia e viriami kua papa. I he whainga riu kawa kotoa. Koi. Ka ea o whainga ke hamu mawhai o HU'AKAU. Koe funga pen. Loi ake lahai taha. Pea ke tala noa ma upe ke kakai. Ke pehe koe kakai. Ko tala noa au koe ke tala mai koe ki kulupu o tui kakoe. O koe whafofo ngai. Ka e tala noa whapapafua pe ke kakai. Pea alu koe ai foi mea koe ia o alu ia mo oni. Pea koe uhinga pe ia koe ne whaingofua viriam. Koe whaitoko na tapu koe tahaia foi ka veinga whaingofua ki hono whakaloto I koe ne kakai ke ia hawapa mo PULE'ANGA. Pea po heke tau ka take Fonua mo mea koe ia. Koe mea koe whakamaki he no tamai nau tolu. Ko sio o teke malohi mai ke whai mo haa mea mai princesi o rea ke Fonua. Koi. Koe taimi koe o ku whai ai e stepu ko ia. Ke mea mai princesi o rea koe ke Fonua. Koe whehui. Koe osi koe ne rea mai. Mo uloto fo koe FAKAMA'A e kakai. Koi. Koe hai ilo e kakai ke mea PALOFESA koe ni o tukua ki ai ke nau FAKAMA'A. Koe ulua ki. Pea koe ua. Rewa ka pau e tuu mai whahai a taha to rea mai. Koe mea koe te ne whakalanga e viriami koe tau lau whakasosia. Koe mea koe te koe mea ia koe Koe mea whoke hoko. o kui kai ke nofo ai o pere ngesi ai ke haue ai mawhai pure. Pe koe kai o kuofi ai o whai e whahinga mea koe ni. Koe ni hoko pea ki mea kuna wasi mai. He ko hono uhinga. E toi asi mai pe kau tamai ko tal mai pehe mo pehe. Koe whakapoto taha pe tuke whakamauanga. Tuke whakamauanga ke nau ngai na tau kai kau polisi mo mea. Pea osi. Pea koe mea taha ke whakata sio ho tau kakai ke nau ki whaka ehi. Mehe mea. Koe tala atu e whekau ke whai he mawhai pure pe koe tui, pe koe hou e ki. O nau pehe atu, o nau rea atu ake mea koe ia. He koe ngahi mea koe ia ku pere ngasi pe aku whakaukau. E koe ke tai whakaukau e ngahi mawhai ia mo PULE'ANGA ke mea koe ia. Ka ku ai e tau tolu ke tau o mai o ngā ue ake. Ai whahinga mea koe mass media. Ai na tatala noa ka he uko. O siku ai e nia o mahu inga ange ai whakamau e ngahi media. He whakamau ala. O kui kai ke pehe te mokalatia. O ku tau ataina peho ke rea. Ka aku i kai ke koe whapipiki koe tau ataina ke rea o PALOFESA. O koe te ke rea noa ia, o ku ke rea i loto e lao. O koe laine o ku aima. O ku kohi. Pea koe taimi koe alua whakalaka he laine ko ia. Koe whatongia e whakamauanga. He ko ia ku ne kohi e laine. Ko ngata he e uire vai ko defamation. Pe ko alo whakalaka he e uire vai ko slander. O ku pe koe talisone. O ku mau wheohi mau tolu mo whahinga mea ko ia i he waa kone podcasting. O ku mau mahino o pitoki ai pe koe. Neongo koe e ria ku fihi. Pea teke alua to tau no ne atu ke whakamau. Whahinga uhin ka kui kai ke whaingofua. O ka pau ku ke e fihi ai. Koe foi mea whakeni e no ke mahino apitano o lau. Mahino i he mea koni he podcasting. O koe mea koe toa pe o kui ai e nau codes of ethics. Koe e nau lao whakapehe ke no. Kai te koe ki nau tolu koe ngai mea ku tapu mo ngai mea ke nau whai. O au peki ke newspaper mo
TV, mo teletio, mo ngai. Koe codes of ethics ko pau ke nau tokanga ki ai. Ka pai kai toi nau lai seni. Ko me alahi a bria mi heni o ku osi o mai ku code of practice, ke ngai le tio komesiare, ko ngai le tio aini whakamatakari, ko i herea ke he. Pea oku osi irisi mai umea te ke whai, mo umea kwa ke ala kia. O kai ngofua ke te whai. Iyo, ku osi o mai ia ka, ku mau aku ia na e fuoloa e tau a taimi ke mahino mea ko ni Tonga he tau tupu ake. O kai ke loi pe kuanga fefe ai tua Tonga kwa anau mea behe ai coach of ethics mo coach of practice mo mea behe ke ngahi. Koe alu pe koe whahinga ko fuoloa e nau nofo ngā ue ki ai pia mo e anga tu e whare area mo mea koe ia. Koe ngahi lao ia ko totonu o pito ke nau tokan ki ai e. He ku iai ngahi authority mawahe foki. Ke ne toka ngai mea koe ia. O koe ke to logo toka ngai hai pule'anga. O ku iai pefu kau taha ia o ku whapaanga hai pule'anga. Nau no fope na to koe to ngai ngai la sen ko ia. Pia mo e whakahi e koe palo pane mawi ami koe taimi koe oku alu ai mea o pehe ko. Ki rea ka mea ku whailo koe. Aki rea ka koe mea ko mahino ka te au. Koe ngahi keisi koe o ku hau koe heni ke mea pehe. Ku ai atu e rea ia pea o mai ia ai tepi mo mea o ai. Koe tuku aki ia ku loi. Ta koe ne whanongo tala noa ana. Na pehe ai mea ka ku wavi au pitono ai ka koe palopare mahe lao he Fonuani o pau ke whai whakalelei whatatau ke he lao. Ka koe osiange haki i mea lau noa ku matolu pehe fu whaire ko mei inise ono e whaire matolu koe whaire I he ngahi i mea whakalao pe pau ke o mai e loe a pe ku ko whahela koe. Ka koe ngahi mea koe nuk tau seat ka hoko I Tonga. Koe kono whakatu tāmaki koe ala e kau politikare ki he mea o ngā ue aki. Ki ha mea ia na ostu whaingofua pea he mata lao. Ken tok ngai. Ala na tolu o tala mai ke ave ke kakai ke nau solo. Koe whai mea ni koe no ke o mone o pito. Koe whai mea ni o kou sio ki ai. Koe kele a pea mo e tawai pe kele a. Koe haka te mea taha koe kaniwa malo pe koe te mea. Koe lau ke kele a. Koe talo e me ane whehono ngau e aki mai e po e akilisi. Pea mo ne whai whakapolitikare. O hangea koe newspaper koe haka mea hitilane ne ngā manifesto koe propaganda newspaper na ne ngā mea kau komini koe hitilane koe kau komini usina na ngā ake mea koe mea koe uhinga ke ai koe ha mea ku nau kei ngā nau kei operatia e nau pisinisi ne ongo ko nau as mau e lao tau ilo penga hi palopale malahi apito mo codes of ethics mo ha mea ka nau kei lele pe ha mea koe ke whaia ngā koe tau lao a tau tolu o ku ngā vai au pito he mea koe ia. Pea ku whakatupu vei ua pe koe hae lahi ho whaihia pe tamtei ai mea koe ia. O ku ikai ke stela mai he lao, o ku ikai ke o ku tau alu e taimi pe tau mau e ngahi whaunga kehe ke tau ngā ue aki kau turimu i atu e tau lao ki imu. Ke lau peo kia ko si koe kia hanifo ia. Iyo, koe ne pehe o ku hoko e mea ia o koe kaha ke lava lao ia o uu. I he ngahi ngā ue pe he kono uhinga o te ke mau ia. Te mau. O kusio ke ngahi nunua o e Facebook ka mo e mea pe. Alu e koe te tau whena tau toki whakalao ia mea koe ia. Tau kosi. Tau ke ia ko hako pe ke tau ngā ue aki ai la ko ia. Ka koe lo Tonga ne tai ngā ue. O ke hoko hoa pe kaka ia Facebook. Te kai ke whanonga ue ko ngā ue fo I lao. Ko ia ko hataha ko hanga e pure ngā o whakailo he mea ko ia. O ko te whanonga mea pe. O whakaori.
Ka koe mea ia Williami ku tau tāno ke Crown Law, koe Attorney General, o kulahi mea koe au ke Ombudsman u tau fotu Ngaahi lakanga, ka whehu uia tu unga koe tau lao pe kua uki ai ngā au whakalao ki ai. Pea ka pau koe anga ni ka kai koe ku tau whiri ki whare area. Ka koe mea kou whakaori Williami, koe kakaia koe ni koe ke puri kata e nau mea na e whai he puleanga. Koi. E puri kata. Ko sia ona historia. Iyo. Nau asi mepe nau tolu e toi whakaloto e kakai koe whenga ke nau whiri ke nau tōkilo. Koi. Ai au kuhange ai fo itano koe kuri kai moa. Koe ne kai moa pe ana i hei kai toi osi. O ku hau pe no fo sio i atu a moa haki whainga Mālie. Ka koe utau pau ufo koe kapangako. Ka koe taime pe ke ki turi hopo i koe kapangako na koe ke pūre kata. Ku nau atna tō tu uni ke minista ko whai te rika whangamea pe. Ka ku tai ke nau toe mea o ku nau toe o mai pe nau tō lui o tala mai koe kakai re ki nau tō ke whiri ki mea. O sana tō mea pe kakai e tu ia i ka hiri ko ia. Ko tau ki Fonua ta tōk sisi. O koe ke ai ha mafi hunga ia e Williami e puri. Koe foi mea ia uke lau ki ai PROF. Tau ilo lelei pe tau osi sio mata pe tau osi ilo e ngahi MAUMAU na e whai i he PULE'ANGA o agrisi pe mono PULE'ANGA. Ka hiri ko ia o kuna toi asi mai ben he taimini o whakamatala mai ha tala mai ke ai na filia na tolu me na kau candidate ko tau sa ki ai ko whakamang he kakai ke mousio mai mua ke he kakai ko ni ko fu kakai ka tau pen na whai e MAUMAU ki tau PULE'ANGA kai ke toi ha mea e na o mai tal ko na hu mai he whai toko na tapu tala mai o mo say no ke mea he ko hai aku ne tai ilo i e COVID o whai tōko na tapu. Ko hai une tai ilo i pe aku lo tonga ngā au e peki ai kau polisi pe mo PULE'ANGA ko ni nau ngā lahi au pito. O koe ke tau tai ilo ki ai ki hono whakawhepaki e kona tau. Kau nau tumana tōla tala mai mana tuku aki e PULE'ANGA mo tui mo hafu. Tau ilo kotoa. O ngāri ko hange ko nau sai na o to ton he pure he koe ka kai to lai ko was whanonga he social media tama tonu au pito patoa e mo ka kai ko ni ka kai lele e ni ke tau to Filipe ki nau to e moni he na me una lau ka get drugs tau sanga koe palpale ma Williami he ko afa fai ngā au e koe ni ku lau tau e tau no mai ai. Pea ne ongo koe PULE'ANGA fo o weni ka koe PULE'ANGA pe foki mei he o ki kehe ka koe PULE'ANGA pe foki mei he kulupu tatau. Koe kau tama tatau pe ka koe hingoa kehe wai ki hai tai. Pea ku lahi lewa ngahi me aia o ku i loto ke whakaasi mai whikau aki mo ngā au e kulupu koe ni o ku te tau alu pe ke whiri koe ni o te kai pe ke mahino le rei mai e ngahi mea koe ia. Te kono uhinga na e kau pe kakai koe ni ai i he whahinga mea pe koe whahinga koe mea pe asi mai he taimini ma lohi au pito langa mo e ngā ui tonga o koe kea hatanak paanga ia ko taimi koe na tau sio ke kiluha ngea fu mea lahi ko taimini o koe ke pehe koe mea rewa eke ko whe rewa masiwa tau Fonua kau tau alu ho tau loto, kau tau kei alu pehe whahinga mea koe pau pe ho tau loto ki ha mea Williami koe mea ia e lava ngā wele lei mea koe. Ia pea pehe pe mo langa koe ngahi Fonua he taimini, langa ngahi wheitu. Pea oku alu pe taimi ai au ke whiri ia, mahalo kua whakafua lahi mai ngā ue PULE'ANGA. O fu mahino au pito ai tu pea koe mea whakawhiawhia pe he asi mai ta mai ki lelei au pito ki he candidate kauataina. Ka koe ne whakawhere ko te asi mai pe e ka kaia ku osi aho nau re kōti e nau tō.
I he ngā ua ko he puleanga. O toi asi mai pe o kau he whakawhekiki ko ke whiri. O asi mai o au ki hapai wa o kuia e kakai rere ia ko asi mai. Kai ofa pe ke sio rere ho tau Fonua. Ki he anga ko ia e nau whiri. Pea ne o koe tū ia koe ke PTOA ko mea whaiteri hape e kakai. Ko mea e nia ke whiri e saitaha ki ho tau Fonua. Ke tau ngāwe. O kui kai koe mea nia ko ho whiri, ko uhinga o ku ke kau he PTOA mo e ha. O ku ko ho whiri he koe tama koe. Na e osi ai ia. Pea o ku ata mai ne ngāwe ana ia koe kovi au pito. Koe ni o toi haupe. Pea ka pau koe whehui koe ka pau ke tui PTOA, tui ke ngāwe te mo kalati mo mea. I a toi ririu ho o whiri me he tamatatau. Pe ko ave pe koe ake uhinga hala ko o tui ke. Ko uhinga ia na ta noa William pena o mentionat. Ko ngāwe ke te mo kalati u whe mau ia. Ke whakahoko, ke vilo, mo siofi e ngāwe e puleanga. He koe fuloto ngāwe e puleanga ko toko ni mawhe. Ko whiria ma tau tolu kakai. Ko mea ke tau ilo. Ko hairewa o tau tuhu ki ai, tuhu ka tau tolu i he ngāwe. He koe fusino ngāwe Fonua koe whiria tuia mea koe moa. Ai whiri. Kau kai ke tuhu koe ke tamai te olunga, kai tuhu koe tamai e koe. He koe kai ke fo'ou e la aunga e kakai he potu ngāwe ke potu ngāwe. I whiri mānako koe whakapone. Ko tau tolu ia, koe kakai. He koe kakai unau whiri, koe kakai unau ngāwe e puleanga, ka nau sio lelei. Pe e ku tuhai ngāwe mo kuonga au tau iai. Ka e oa te nau whakasio kehe pena tolu e mo whaihala, kai te he koe tuhu ia au tuhu kehe. Tuhi olu. O kai ke he kai ke pehe ia, o kai ke te mokalati. Pau whia maurewa ai ngāwe whakate mokalati, ke siofi ake tau ngāwe he taimi koto ape. He koe whakakau koe o ku, ka pau te tau sio ke PTOA. Liam. Ko tama koko i kantari ai. O ku kehe ene tala noa ana meiha toi PTOA. Ko osi FANONGO. Koe ulu aki koe ke toi hau e tama e koe ni o tui ke te mokalati o whakapipiki ki hataha. O kune ui koe identity politics. Pea kuhanga tama koe nia neongo o kui ko kuhanga he PTOA FOKI o whakakulupu ia nau tolu. He ka pau e sio le rei koe hau e ni o ngā ue whakate mokalati ia. O ku hau whakakau mai e tangata koe ni. Ka ku kei puke pe FOKI he PTOA. Pea koe uhinga ia ene whiri ana i kolomotua. Koe ne tau ataina bena, koe e kat kewa, koe hau ke whiri ai he ko sas POHIVA kulere po kulupu tatau. O kama e ika nia, koe ne tau ataina whakate mokalati a ana. Pea koe mea e o toto. MALIE ko lau whanongo no o ku ikai koe pehe ia ke ikai ke tau fie mau ngā we e te mokalati. Ka ai ke tau whakakehe ke hei e ngā we e te mokalati, mo ai ke ririu ai mau mawhai. Ke tau alu ke whahinga pule'anga o ku ikai koe pule'anga whakatui. He koe at the end of the day, koe mawhai o whotutu niu, koe pilamita. Pe koe at the end of the day, kua pau ai peke e toko tahaia heka i o lunga. Pe koe toko taha fo'ou o ku ke lau ke heka i o lunga, ke testesi ai e ngā ua ko ke mawhai. Pe koe toko taha ku o si taulani mai he historia mea tau Fonua o whakaheka i o lunga. Ka koe mea koto, koe whaunga pure, koe heka ke toi mao koe whaunga pure e kai ke aha taha i o lunga. Koe whaunga e koe no tala noa i holo, o ku whakakata a kia he malae a koe levelers. Koe ai koe pehe ke tau tatau. O ku ikai koe whailoi pe ia. Koe mea pe taha mune whakatatau ia ki tau tolu he pule'anga whakate mokalati koe lao pe taha. Ko hono toe,
ka kehe kotoa I he iwi, mo ilo, mo mea. Me fuke koe ke ilo he kakai toko lahi. Ai fo I uinga koe ia. Koe ke nau ilo e nau tolu ia. He koe mea kotoa pia nau tala koe mea whakatemokrati. Kai fuke mahino ka nau tolu ia, nei os temokalati pea tonga ia. Ko tau temokalati, ko temokalati ia na tau Filipe kakai mei mua pe mea tupo uruaki ki whare area. Ka koe temokalati pea a tau tolu I tonga. Koe mea kai na totonu koe ke hoko, ke sio I kakai ki ai. O kai ke hame ai, ko o mai koe fu mea Amerika o whakakofu a ki tau tolu I tonga. Kai ke ngā, it will never work. Pe kai koe ke hoko koe nau mea koe, pe tala tau tolu. Kai ke whakatemokalati ho mou mea. I kai, o tau wholo e tau temokalati. A tonga pe mea tupo uruaki. Koe mea taha koe tau whinga koe tau ngau a ki koe rea koe kakai. Oku ia I foke Ngaahi mea oku tau ki koe whakarea whakatonga tau ki wheheo pokaki sia kare. Koe. Kuia e Ngaahi mea hange koe ni koe mea koe ni a whemei munga. Koe ki totonu whalonga ai ai. Ka pau koe ni whakamuoni koe mea e whakamawanga ai a ke aluki ai. Ka kuia e kakai e kunau tala mai, he kai ke maa e whakamau totonu. Koe hai uhinga he kai ke maa e whakamau totonu. Ko whakamau e nei hau ia o ngā ue mea koe ia. Pera pau weha ngai whakamuoni o ku alu ki ai. Koe mea ia ana, koe ka ha paloparepa ia ka koe mea ia e lao ka ko stuku ia ki ai. Ko ho pehe koe pe ku mooni pe ku loi, o ku ikai kea hane whelave I ana moe mea koe ni pe ku tui o ku mooni, pe ku tui o ku loi, o koe ka hane whelave I ana no foko tari ke Ngaahi nau o whakamau anga ke ngā ue ke mea koe ni. He kai ke o mai e mea kotoa pe ke he mitia ke tau soka ai, kai mo vete ai whakamau anga ke tau hirewa hono ngei ai tau whakamau anga koe kupu mawahe ia o temokalati ke whaunga o Fonua. Ko hono la, ko hono whakamau anga, pe hono PULE'ANGA. Ke tau ki wahe whakarerei pe tau sio. O te tau ai ke tau halakaka noa ia holoho. Koe taimini koe tukua ki ai kakai. Ka koe nau tala noa pe ke mea koe uku nau mau e William. Ka tau sio ki ai. Ka tau ki I mau hifo. Ki malu ta utu kai ngā ue ngai kupu koe o Fonua. Ke mea taktaha. Hei kai ke whai whakamau ia whakatatau ko ho tui he koe hano la ona. Pake tala mai koe ke maa whakamau totonu. He koe uhinga koe hopo mo pilo. Mau ko hopo pilo revu, kaua pilo revu he tila. Koe mea ia lao. Hono fua tau e whakamau ni pe koe haare vai koe whai hia rewa ia. Ho tau Fonua. He koe nai toku mau pe ai kilo e tolu noa. Koe mai mei Tonga. O mahino re vai o ku iai Ngaahi mea lahi ia o ku iai. Pea koe whakatotolo Malie ne ia ka tau sio ko hono whakaikiki. Hono o mai. Pe koe container hai. Pe ko hai e customu na receive e container. Pe koe Ngaahi tala noa ia o tau whie mai tatou e o mai ia he taimi mawetaha. I he whikauaki mo whakatotolo ke whai toko an tapu koe ni. Ka te tau ki I ofia ngai tau tolu ke ulu I wheke e William I he koe mau e mea lahi ki ai. Koe malopito, Inoke. Koe toka tahani o ku tohi mai. Ki whekauaki pia mo hafi mei mo unga. Pea o ko tui lahi pe o kai ke mahino ke toka tahani o ku ikai ke tau hanga o whakatai ao Ngaahi ai campaigni a trucks. Ke whai ke heke, ka te urau iatu no ke whanongo mai ki ai. Ia. Ke whanongo mai kai ke se pe ha o whaka. O kou pou iatu he kai ke wai hingo a te totahan. Ka te talatu pe kone lau mai na pe. O kou pou iatu ai mea o ku whai e afi mei mo unga hola. Pe o ku ikai ke tā uia mo I kakai lotu ke mo ai hato e tā holo. O ku ikai ke tui lewa ki ho mo ngā ue o ku whakaofa ai whanau I Tonga.
sai ko ulak foi me ko na ne ko ne ai mai o tau pou I koto ai ko me ko ke mahino ko ke tota ko ni ai kai ko trucks pa mau na whanonga mai pe o tatalano mau pe ko o kai ke le layer trucks ko fonga ko ni o kune fai e afi mo unga ko fonga ko kai ke tau pou ui ai ene fonga ko ene tukuaki e princesi pe mo kai o kai ke uhinga o tau tai pou ui ana whakatotolo I trucks mal ke whakamai ke mahino ke tota ko ni o kai ke tau against I campaign ke whakaauha trucks ko me tau loto ki ai ka koe whaunga koe whai e afi mei mo unga koe whaunga e kune whai ke ne tukua ki e princesi mo whare o amoe o who koe whaunga e koe o kui kai ke sai he kai ke o kai ke to tonu ia ke ne whai e ai mea koe sai he ngā aue ai whai to o kona tapu na e mau ai whine mātu a ho mau kolo he uike ko osi mo e mila marijuana fitunge au mo e aisi koe whine motua māmonga o tali hopo. Pea koe ke hoa uhinga ui, koe ki loa, pea koe hoa uhinga kune ai mai ai fo I mea koni, pea koe uhinga ka koe ne ai ke ngari kovi sa māmonga, pea ku haa uhinga, ene uhinga kune whakaasin mai ai mea koni. Ka ku mahino mai I hene mea, o kune pehe, o ku ikai ke to tonu, ke tau whakahanga o tā ai mea o ku whai e afi mei mahunga, uhinga hei kone whainga, ke ta ofe e whai tō kona tapu. Mau pe mahino atu ia e noke ka koe. O mahino mai a Williami koe. Koe ulu aki he kai ke ta ofe whai tō kona tapu ia e whai ka whaunga kone. Koe. E koe whaunga ia o singa aue lahi aki ia. Pe o kos whai te hoa tau puleanga e tau tolo me kau polisi I he taimini hono whakatotolo e mea. Koe ngā aue mo oni ia whakamato ato ke he ikuanga koe e tau whanau ke whai tō kona tapu ko rehab ia. Koe. Ke whai tō ki nau tōlu. Koe tūsia koe ke nau ngāwe aki koe mea pēa nau tōlu ka ku alo au ke tuunga ku hā mai ki tua Koe. Koe mea na e whai tō tonu ke whai tō tāhea koe ni e whaunga koe e lao na e tō tonu ke alu ia ke kau polisi o whakamatala kia. Koe. O atu ene whakapuri pea ki ai ua ai mai ke asi mai ke kakai. E koe hā te tala mai ka tau tolu. Kau koe ai ko folahi mai koe he mitia koe mea koe o ku palopare mai koe ko ala mai e ngā ue whapolitikare ia teke mai ki mo. Pe ala mai mo mamani o tau ngari kovi ai. Iyo. Koe mea koe ke tau tui ai ke awhi mo mei munga. Koe mea ia koe tau ngā ue ki ai. Ka kui ai e ngā ue pau ia koe whaunga e lao, ai pure e lao e ki ai. Koe. Pea hei kai ke tau whakamau tau tolu ki mea koe ni. Ka kui ai e pure e lao ki ai, pea tukuang e lao ke ngā ue ki mea koe ni. Koe. Ka no. Ai mea koe ni. Pakau whanau ngahi ngā ue whakapolitikare koe palopalema koe ni koe o atu. Ai kau ngā ue whakapolitikare o puke mai. O whai ake nau campaigni. Koe. Koe mea ku hoko. Mea ku hoko. Pe koe hae uhinga na tafoki ai o whai ai ngahi tuku aki I pehe o koe keha ni whakamooni ki ai. Koe whai tuku aki I kau tala mai koe o nau ofa tā kilu ke toko taha hau mo whakamooni. Aia koe whai fwoi tuku aki I ka toki kumi ha whakamooni. Pea ku ki tala mai ene taimini koa ko seifo ko mao koa whakamooni a PIVENI. Tawa e monbe. Iyo. Kama e PIVENI ko neo si mao ene whakamooni ulu I wheke. Whakaofa ia. Kai alue ave ke whakamau. Ke kau polisi. O whai kai ko nau tōre ko nau whai e mea. O koe ko mea ke hau ke social media o whakaha mai. He koe ke kau social media ia. Koe koe whai whiu ia ko whai. Koe hao no inga mea ko hao whakaha mai social media ke tau ilo ki ai. Ai ko ne whi mau ke whakakonahi e atamai e kakai ke tuiang e ka nau tolu. O koe nau asenita whakapolitikare. Koe mea koe ko tau sai ai. Whehui koe ai. Aia ko pehe ko ke ilo lui feke. Koe lui feke ko pilore. Aia ko whakamooni ko pilore lui feke o hange ko poho pou ke awhi me moua. Pe koe taha ke heia. O koe whahinga whakamatala koe mea pe ko honorerei pe ko ai ke whehu ia he kakai.
ka ko me fa politikare Kau kai ke mahino e ka ki ai o tau fie ma o drugs o kai ke tau loto ke aha ka me tau ke no hoko fo ki he drug. palo pare ma o fa sio fa le lei ai me au ku tuhu ke ngai fra mo oni pe ka pa o ku tuhu ke feitu ko ni o pe ko princesi o ku me e la o fa ki Kai ki ai. Kai ko inga tau lopi tau ke tu noa e me kai ka pau. Tau pe ka pau ko mo oni. O kai ke tau loto ke ko pau pe ke ilo ki ai e lao ke me kai ke tonu ia ke tau tu o tukuaki i ai princesi hiri ko kai ka ha o whakamoni a uia ki ai. E toki kumi olo ha whakamoni. He tau ngari vare ai. He ko o ku princesi toi o tau fihiang e tau mea Fonua. tātolu he taimini. He kuo ia taaki mai e mea kehe kehe. Toi ha mea no ai hake. Ko makai fo pa koe na kai ke whakahupiri sone a krisi ka tala mai pena whakahupiri sone. Na e alua no whai mahaki ko filo kalafi a kau ola mo na e whakahupiri sone. Ka kuhange e tau piri sone a tātolu. Tatahange pe tau piri sone a tātolu ko alu koe peito. E ne anga le lei mo e ne vea kau polisi o koe ke hangea ko ngai piri sone ngai fonua ke la ke pa ke hau ke mawhai. Ko taimi pen ihi o ku whakatupu ita ke kau polisi e ngahi mea ni o nau whakahoko ngai kau ia ko hia. Ka ku koe mea whakalao ia ku tapu. Ke ala ki hataha. Kau ku ko tau fonua o te tau hanga o fu whakatatau holo mo i ngai fonua ke he ku o koe ke au ia pe. Kau toi whainga taang, tau ilo peta toi mamani katoa bria. O ku whainga taange a tau i whai toko na tapu he taimi o ku whai hala e kau polisi. Koe whainga taa whau. Pa koe kau polisi e tau tori tonga o studi na turi whakataha suspend whakataha toko tolu o fulu. Ko whainga e ke mau ha sino i polisi o ku whai toton ai whatongia. Pa te utāt pe taimini no, koe ki toko si i pe ia. Koe kau polisi ko toa pena e pehea tau kau polisi e ni taimi koe. Kana e os FAKAMA'A ia. Koe taimini o mahalo ke pesete te au, os pesete te au e taimini kau polisi. Tai taha peha taha ia o whai hala. Pehe ke corrupt pehe. Pe au hoko pe fu mea ko mea mahino pe e kau polisi feitu ko toa pe. Tau te fito ke drugs. O kui ai pe ki to koe kau polisi ko toa. Koe ki toko si i pe o nau involved i he mea koe ni. Pe koe ngawe a kau polisi, kau ilho a taha i tonga ko mea ina tonga ke whai ko e afi. Alu whakapuri pe ke kau polisi o tala ki ai. Kia tingi nau tolu e mea koe. Ko nau tolu o nau mao e mawhai ke whakatotolo e mea koe ni. Ka rika hao ia o tala mai he social media ki he kakai ke nau ilo ki ai. Pa hiri koe ke hataha e ke whakamooni ki ai. Koe palo pare maa. He ku tau ngari kovi ho tau princesi ho tau fonua. Koe ngari kovi koe e princesi. Koe ngari kovi a Tonga. He koe princesi a Tonga. Ke mahino ke mahino ke kau whanongo. O ku tatu tau a tāina pe e ta talatu e mea to tonu koni. E kai koe mea whakapolitikare. Pau kai ke mea whakalotu e nie ke ma pou ke mata kai umat fema ko totonu pe te fanongo e polokalama koni. Ko totonu pe te matalatu. He kai ke matalatu e maha mea guloi. Moha mea ko mea whakapolitikare ke ma o ku makau ki ai ke hinga ko ama asenita whakapuripuri. Malo pafes. Iyo ko gure au ken ke to ta ko ne. Ko e tau ngā uepe ko no mai ngahi mea ke whakaukau ie. E ho tau kakai he aloatu koe ni ke he whiri koe ni. E ku o ku alu pe ke lahi hono FEINGA'I koe ke vei ua tau kakai he mea lahi e. Ka ku apanaki pe ku mau e ngā e PULE'ANGA mo whakafua mai i he taim totonu. Ke nau hoko na tau longo ai tanu hala. Koe ni ku kai ke tau toe longo a he ku ki isai e. Ongo he kakai unau fie maari he alu ki uta o whatatau ki he tau mua koe PULE'ANGA. Ne ongo tau mua pe PULE'ANGA na e ngā ue. Ka ku sisi ha PULE'ANGA e ha o ngā ue i whamato ata fo i ngā ue koe ia. Pe aku alu ia ke sio kakai ia o
Kumahino mai tu ngai ko ya. Mahino mai tu ngai ko ya Ngaahi mea ke he ka koe mea ko tokanki ai he kui kai ke toi ha mea no o mai laku mai ke hange o ku whawei wa ia ko tau kakai i he te walu ko ke whiri ko whenga pe ko campaign di whapolitikare ka pau te tau FOKI o whakamau o toko ngai mea ko o sio le ka pe ko ha mea tama ko ni na whai na ia ne kaunga PULE'ANGA o si hau to ko hane mena e fai os mau ia mahino tau ilo pe mena ne fai io o mahino ke ta no ke me ko na ke famata mai mo ni abin ha me ko ne hawa o tala mai ka te pau ne ilo fangi ka tama o kuna o tila holo i lalo he mea ka me ko ka tala e ngali fai ngo fuang ke ha ka ko me ke alo tala ke ka polisi ke tau kamata ai e viriami na ia pa kamata na ia e tala noa taha o ki kehe ku sio ke mea ko ni ko foi tukuakia ko ni ko kumi mo ui ko kumi mo ui pe ko ha ne mo ui ko toho ake whakaukau ai tokanga e kakai e lahi taha ko he Fonua pe toho ake tokang keke hao he ko hia matea ni he mamane fai tokona tapu na kerea ka mea o sia matea ia ta ilo pe toto i murini ko kakai ko ni ko ke ilo pe ku puria ki feia ka ko fai ko ai ngau ko ni ko ha uhinga mea te ke toho ki mai tokanga e Fonua ko da no ke fare tu i pe ko ha fai ka mea ko ko no unga ke lahe sio atu ka ko ke ilo tai mi ko o hoko ha fatu tama ki ka ko ka ko ku sio pe ko kumia uhinga ko ha uhinga u whakahoko e mea ko ni ko tau fihi a tau tolu ai ko mea whakalao ka ku o atu ke whakapolitikare o fatu tama ki au pito ai fi o ia e ngo mea ko ia e ua pau te tonu ke tau fu tokan ke ai pila ai kumo ui ko ne u whahe tō taha ko ni pe ko lahe MAUMAU ko o whakawhawha i o tau Fonua i he ngahi tui ke he ko ngahi ko vei ua e kakai mo nau ai o ku ngau e ai for strategy go ni pe ko hai ku ne whakaukau i o ku kai ko hame ai ko hame ai a whekau aki mo trucks ko me whawhawha ia ko whaunga koe na ke whai a ko tuku aki i ko me whawhawha ia me e kau polisi whawhawha ko me e whakamawanga ko ke heia o mea ko tau e trucks o fa pe ia o tau ke tapa pe ko ha o tau po i ngai mea ko to be tau po ko mea ko la vea e la ko o lau i kovi i ho nga u ko mea ke heia mo whakama'a ho tau Fonua ko me ki mamani he tu whakamamani ko whahinga mea ke heia ko ka kuma ua e whahinga maari e me asi mai pe ia hange ko feinga ko e whakamatala mea ko ni ke whakari kovi ko pe ni au ku whekau ake tu i mo Ngaahi POLOKALAMA tai whakalao ka koe tahai ni ha taha ta whalalaanga au piti asteria o ilo pe whamawanga ko tau os ilo ke toa ku ia o ku ikai ko ka koe e lava pe o tufi atu e Ngaahi bea pe o avo teki holo i Tonga o ta e whakala o uesia i ha whakaukau hani i te ufiri ko fonga foki a se tane o kune fai o kune tala mau pe se tane a half truth ai ko foi konga taha ko e loi foi konga taha ko e mooni o na alua mai ko ne me kune tala mai ko ke kai uinga ku loto ke whaka i roi longa ua o whakakau ko fonga a se tane ka tau lau e folofola ko ne me e fai folofola kune tala mau pe half truth ki he kakai e fai ngofuanga ke ne kaka i kakai i hen tala mai foi mea mooni mo foi mea loi sang e hau whakataha pe i Iyo ko tatoka nga vriami ku fai pe ho tala noa whare rei ko tau kakai ke he mahino pe ai Ngaahi isiwe ko ni. E nau sio ke ngau e PULE'ANGA, sio ke here Ngaahi re ko te kakai ko ni. O kuna u FEINGA'I ki whare area ko hae uhinga o ke FEINGA'I ki whare area. Ka hiri ko ia, nā tau o si ilo le rei pe de mea rai whai ai. I PULE'ANGA he Ngaahi mea kuosi. Ko foi mea taha inoke. Ko maheni au heni i he mea PIVENI i he kau polisi.
Kapauna ko ha laungan ai masiko ni ki kau polisi heni. Te utalat pe foi me ko fai kau polisi. Kai ke ile ka kai ki ai. Te na ura ke hanga na tolo whakatotolo ia ai toko taha ko ni pe ko ha ene motive ko o kune ha ene motive. Ai ko kune hanga fai uhinga ene tuku aki i ko o ku fai. Tata o pepe ko princess mo ha. O ku me o ku fai he kau polisi ki ha taha pe. E ko me ka na to tonu ko ke fai e ko me ko tau se to mau ko he ni. Ko ne alu ana ai mai ene ki live mo ne fangi me a he Facebook ka ke whakakonahi ho tau ata mai. He mulahe mau wai. Na ton ke hanga tonu ia hange ko lau. Alu ke kau polisi pe mo whakamau e koe mea ia solo vai palopalema. Malo apit. Enoke. Koe sai no. mahalo oku iai Pea Oku sio hi whai heni miliami. Ki he komen mai koe ni he princessi ke ngā oku whakafofa koe tapoi ni. Koe mea whakalao, hei kai ki tau solo whapolitikare tau tō. Koi. Tukuia ke he lao ke tau mau. Hei kai ke tau oa tau tolu e tau tui whapolitikare o toku ngai aki. Koi. Pea ko tala noa whakarerei koe ki he Pea Oku se oifa koe hiva noa miliona ko oku whamatala mai. Ko tala noa ke paanga ia ko ia. Ko hono mo oni Oku ke sio mai ke ne tari ko ni. Iyo, ko hono mo oni koe. Ko mai foi mea kehe. O kamata mai foi mea kehe, pe ale foi mea o sto mai foi mea kehe. Ikai o ke tau sio ke ngai foi mea. Oku ofa pe ia ka koe. Ka ku hulu nia e whahinga tae mahino oku. Koe hopo. Ai mahino a bita. Iyo, koe hopo koe ni. Na e ave he paremia uloaki, paremia ua, ai paanga koe ni. Koe hopo koe ni, koe whaunga koe na e ave aki. Whakafoki ake paanga koe ai mea. He wasilo pe ia koe mo ua sea ina ke tonga seti. Koe whaunga koe na e ave aki, na i kai ke whakalao. He na e pehe o ngo paremia ai au kuhana mawhai. Koe mea ko uta mai whakamau, koe whakalao koe e whaungo ia o kapau na kabineti e fo i tutuuni. Ke ave koe tutuuni kabineti. Ka koe mea kakapa te mōsio he whakamatala ai loea koe na ne whai hopo, me nusila. E whainga taa ke toe hopo i ai tonga seti ia he koe nau. Ke alue ai hopo i. Ke eke paanga ke whakafoki mai me he tonga seti. He koe no uhinga e alue taimia ko ia e alu ia ki he koe hae uhinga fo i paanga. Ka ku hau ia koe me e asiaina na ne whai ia o mau e ia e lelei whakapolitikare. He kai ke loto asiana ke haa ki tua kone totongi hono mo ua ke tonga seti he koe na naho. Na kai ka wai PULE'ANGA ia pe koe me e na e pehea e ngo pare mia ke ave e paanga. Ka koe taimi koe te tau maena o sita mai pe he loea ko Harrison koe. Ka pau na whaingo fua ke eke paanga e koe ni. Ka ke ilo ka pau e whahopo e koe eke paanga ke whafoki mai e alu e whamau ia ki he original source koe paanga. Koe paanga ki he ha. Koe totongi mo ua siaina ke tonga seti. Pea toki furi hia e siaina e ne hau koe. Ai ko siri ke whakaanga wake fo sirin tatau tu o tolo. Ope, ai ke whakatau wake tu o satellite. Ku ai atu i a koe ke hawhika wake a tonga seti mo whakatau e tu o satellite. Pea hala rewa fo i mea moia. Pea koe toi fo i mafuria ne hono hoko koe pehe, koe ave ke tokon ki tonga. Ke ave ki tokon ki tonga koe mo uape ia, ka koe mafuri a Fonua koe ni o tonu ke tau sio opito ke ai ka koe uhinga ke tau tu tāmaki e Williami. O tau whinga tato ke tō mai paanga. Iha whahinga whonga o ke tau tō sio tau tolu ke Ngaahi ke tae whakalao pe koe whakalao. Ngaahi whonga ka ku. Mau si na e sea ina le rei whakapolitikare. Me fo i mafuri whakamui. Koe tō tā koe nia. Tō ke hei a pia mei he muaki koe o uhinga koe o fo i paanga koe.
ko ngahi elia ke he ni palopalema ke he address pe ke mahino pa confuse to ta ko ni ko ke mahino ia ki ngahi me mo oni ko oku hoko ka sai be fai be ha te fenge matala no be mo to ta ko ni ki ai ki he ka mahino ki ai ngahi me ko ni o ke he pe ke na ulau le pe ngai tu ne whakamau ko whamatala ka uloe na whai he ku o mai hono I miske he ona ki tua koi o e hapo ko ni ka koe uhinga o ku ki tu ua ka kai ko ni ke na eke paanga ke whafong mai koi ka koe hano uhinga pena o silau pe ke ai loe ko ia na ne whai hopo o whamatala pe pa kumahino pe kuno whai he taimini ka koe mea kulahe ngai mea ai abdiami ke tau tānoa ki ai o mai pe koe konga o whakamatala. Pea oku koe ngāhi mea kotoa nei maua e tau paanga muri ke tokoni ke langa o tau Fonua. Nā tau tamtei katoa I ngai konga mai koe kimuini. Ka hange koe passport iwri ami koe neongo ia oku iai e whehu ia ngai ngā aue ki ai. Kata peno flea mai ben ko ki lang mai ka ko mea ko ku hoai fatau passport e Fonua ko to mo fatau e nau sitseti ku au ki New Zealand Australia New Zealand pe Amerika mo ngai Fonua ko to pe una fatau ai passport ka ko ngai una wal no to business wiriami ka ko rea ko mea ko fatau passport ko halanga paanga muri ai ngai Fonua ko whehui koe oku te keiki u whanonga au eke hata. Koe mea fōu tau tala noa ke more e paanga passport. Ka koe whehui koe o te keiki oku keiki loto koe ke o mai ke eke ke whahatari ki ai. Nā e mau paanga me hono university paanga ni. Nā osi mau e tonga koe whihana e mau e tonga. Pea me hono whakatupu e paanga koe. Ka kuhange pe koe mea kotoa o tau whai, koe tupu me he tau masiwa, o tau viviri atu ke toi mau lahi mai paanga. Pea he kai ke hea me he tong tupe. Lahi ange koe tau tutamaki, koe lahi ange tau hanga ko ai o kui he kau whakapapalang, koe risk, pe koe tae mahino e tau paanga mo whunga ko tau whinga i whakatupu aki. Ka ku tau sio lelei ke ngahi ngā au ko toa pēna tau whai koe whakatupu ha paanga me muri ke tokoni ki o tau Fonua, nā tau tamte katoa. I ngahi tau koe kohiri. O ku kau ai flag of convenience, ke tau kau wholau waka mo mea koe. O vai pe ku maa fwoi wakai tahana ne uta e ia ai mahafu o kuke kau isme. Tau hanga tātolo tamte I whaka au fure fu POLOKALAMA ko iana e ke tokoni ke mau ngā au he tau kakai he ngahi wakamuri. Mo mau wai e tau sirini he taimu o mai ngahi wakao le site tonga. Koe ngahi mea pehe o kukai ke tau sio le lei. Ka kou whata tā mai no ke mea koe. Mea katoa pēna tau whenga ke mau mai pa anga muri ke tokoni ko tau Fonua na tau tamte katoa. Ko tupu he whanki whehala o kulawa pēa whakalerei. He ku whatau e sitseni he, Australian, whatau passport. Apa e lahi o paanga, koe whatau ho passport. Whatau ho citizenship. Pehea New Zealand, pehea Amerika, pehea Britania. Ko whounga ia ku hūma ea ke paanga muri ia ke vilohi e nau ekonomika. Koe hai mena heko ki Tonga. Iai foi wheha laki I ngā ue. Ko tālai ko tau whakatau e sitsenu, koe e ngai mea whakalao e ke ngā ue aki ki ai. O koe ke nau ilo e nau dole o lawa pe. Na tamate e fo I ngā ue ko ia. Ka kai kerea ngai Fonua e kono tau kau ngā api o kunau whai e whakatau passport. Kai pehere vai o ko Tonga pena ne whakatau e ne passport. I kai. Ko foi founga ia na tufi a ke paanga e ngai Fonua. I he movete ko e Hong Kong. O hau e kakai me. Pe kuanga fe e tau whakafōtunga e ngā aue koe ka koe whōunga ia ke ma a paanga lahi ke Fonua, ke ne langa whakalakalaka.
Ka kui kai ko uhinga a whihala ki a fo i ngā aue ke tau tamate i fo i halanga paanga ko ia. Ka koe ngā aue ko toa pe ke mau e tau paanga muri e na tau tamte e tau tō. Tupu he ki whihala ki na tau sio ki ai. Koe whihala ki a ulau pe whatonton. Ka ku hau pe ai ngā he tala noa ki ai pe a ku tau oho vāre ai ka kai e ni ihi, ka whai he Fonua ko toa pe ia. Ai mea ko whakatau passporti, me whakatau Citizenship, ka koe hano lao pau. Pena tau hanga mau e tau lao ke tau whahu ke business ko ni. Ko whihu ke hei. Ka koe ko hame e pehe o kovi e tae maua hapaanga e Fonua. Oi, o koe ko Tonga pe, hame a fu o ui. Mone pito ho lau. Rai koe me u whaihinga i Fonua ko tō pe e mea koe iai. Io ka nau longa nau tolu hange tu waki a tō ngai passport. Ika koe whihu i ene ko waturi, ami. Na e mau hapaanga a Tonga. Mehi e invese pangoni. Io. Mahana au sila kaya he tahiwa miliona koe da more. Ka koe tau tu tāmaki. O tau feinga atu ke more risky ang. O hange pe koe ko tong tupe u tau moa. Te avea e paanga ia o hu o more. O koe ko paanga lahi koe whakatau wak whawhapure anga koe paanga lahi tahiwa miliona ai. Ke tau hangai o tāpusi i ho tau Fonua ka koe mea ko toa pena tau alu ke whahinga founga politiki ke tamate i mea ko toa pe. Ka tau toku fie maari. Pa koe taimi ni William tau ta utu mo hala ata. I he ngahi ngā aue na e whakotuu ke maumai a he hapaanga. Ka koe ongo whataata. Io ka koe ongo whataata ia o tau talatu ke tau tokanga. He koe ngahi ngā au o mai hono, whihala ki o whakaari mai pa tau pehe tau tōru o kovi e whuka au e koia. Ka hiri ko ia, o ku lava pe ia whakalelei, pe ai hono la pe ai ke ngā au e whakalelei. Koe mea whukia kono i ngā, ko tau kau taki a taim, ko tau kau whare area, ka mea ko tau tala noa atu ai koe ni. He koki nau tolu o ku nau whai e ngā au e koe ni o whao e tau ngahi lao, mo tipeiti e ngahi issue koe ni i whare area. Peka paule koe ke nau lava ke nau tolu ke nau tipeiti mo tala noa e mea ke lelei tā ke mātonga koe tau palopare mai. He ko tau tolu, kai koe kovi a hai. Kovi pe a koe pe moau ta whiri koe tangata ke alu i whare area. Koe kovi a e. Koe ni William. O kai ke ilo he kakai, na kai ke pure tu ia ke paanga. Na ia e ko mitia ko trust. Na nau whakarere mea ko ia. Na nau whakarere paanga ko ia, pa ko nau tolu na nau whakamoreke paanga. Koe ke ai hata. O koe ke talamai ia. Ko whe ko miti ko ia. Nau hena pe. Ke hau ataha whakamatala mai ko au. Nau kau he whakamoreke paanga ko ia. Ka ko tuhu e tau e ke tui. Koe mea e ko tau palo pale mai. Nā whakapolitikare aki he kau tama koe. I o tāno whakakonga mai pē. Ti ai. Ka koe mea ia ko. Koe mea ko koe ke lokore ai e kakai koe. Ni hau teke whanong koe he ni ko tala mai o tau whakatau passport, tau whakatau citizenship. Peko Amerika. Koe kia mea pē, kau tau ilo pitau tauri ke iu e nai nau o whai mea koe ia heni. Alu pē koe ke interneti o kukolo e ngai Fonua o whakatau passport i pa ke si o hifo ke risi. Koe ke asa tonga ia ai. Koe tau hanga tatu ka koe ai ngai mea William ngai ngā au e tau whai. Ma uai paanga e Fonua ka tau hanga o ngā au e pe tau potolere i he ngā au mono la pe na whai hoko e whihala pe tau hanga o tamate fu. Ai ngahi ngā au e koe ia. Koe ngahi ngā au e na whakotu ke tokoni ke paanga hu mai e Fonua. Koe taimini, koe latest statistika, koe tau huka hanoi manu te au anoa miliona tau. O tau ave ki Nusila. Koe hea toko na Nusila ka tau tolu, koe tānak pe kua o te au miliona tau pika. Koe huka hanoi manu pe alone, ai mea koe ni. Totonu lewa ke tau siu whakalelei ki heanga koe e tau ngāwe. Ka o te tau tuhu holo, ka tau tamate e ngahi mea te fito.
o ku maua e tau mo ui e Fonua. Koi. Ko ki mea ko nu tolo ko toa pe o ku ke hanga o Fakatau. O to tongi pa anga muri ki muri. Koi. Pe ka pa he kai ke hau e pa anga muri. Ko mea e o hoko. Tau ta utu mo hala ata. O whakawhalala pe. O whakawhalala pe ke tokoni mo. Pe alu lewa e bahu inga ngai koloa. Ia ka mea ko mafa pehe ai koloa i Tonga. Iyo ka koe ngā aue koe mo muri. O koe ke ngā aue ke ha ofa. O koe ke whaha ofa i ta. Koe ata mai kovi. O ku malaki o puria. Ia nga o ngā aue whakaha PULE'ANGA. Viriame tau ngā aue. Mona. Ku kore atu pe ko tau kakai to i sio whakarere. Pe ku tau langa a e iwi. Whakatupu paanga mo koloa tau Fonua. Ki o lunga. Pe ko tau mea o kwhai. Ko tāmate e mea ko toa pe. Ko mea e ke tau to sio ki ai. Pe au ku tau ave o ku ai e tamaiki o ku amanaki o ku nau kau he whiri koe ni. Ko tamaiki a te nau lava to sio whakalelei ke tau ngāwe. He ka pau he kai ke aha tokoni, ko he lava tau ngāwe tau tolu. He ko hona uhinga o ku vai au pito e tau o atu ai paanga muri. Malo mo ka kai tonga i muri. Ke whakawheka ke i pa moe anga o whakamore e Fonua. Ke mau ha paanga meitua. Ke FEINGA'I ke whakapalanisia. Moe tokoni e ngai Fonua. Mo tokoni. Koe mea ia tau ke i tuu mākalo i Tonga. Ka koe uinga Viriame, he ko tau tāmate i e mea kotoa. Na e maua e tau paanga muri. Koe ke whahata noa ki ai. O kai ke tau whanonga tato e kau politiki una mātala noa ki ai. He ko hono uhinga. He na anau politiki e ke nau tolu ke tamte. Seo ke e laini. Na wasta noa whamatala ki ai. Mate katoa e umea, tātaha e umea. Pea ka pau e tala mai hata. Ika ina to ton ke mate mo hea, whafofa. E kono atunga ena, ka pau na e tau wakapuna, he na kei lere e tau kau taha wakapuna. Tau pēi me pē tau wakapuna, o tato tau kakai mei fish. Iyo, koe aika koe tau, o kai tuhu holo, i he ngahi. Whai e pē kore kore. O whai e pē kore kore. Ka koe hae uhinga e hange ia koe mea nā tau teke atu ke ofa mai o FEINGA'I ke whakalahi. Hawaa whakawaha PULE'ANGA au lulutai. E koe hae mea hoko ki ai. Ulelele au lulutai ia. Koe hae lewa mea na e hoko no privatizing au. O koe ke tau tokanga tolu ke tau sektoa tātaha tau ai. Ka au totonu ke tau fu tokanga au pito pe tau aa, he tau nofo mo ngahi PULE'ANGA ni, he wikai kea ha ofa ia. Koe whakawaha PULE'ANGA ko koe pe au ke ofa ia koe. Ko kai ke ofa maha taha ia. Pea whakawhotunga pe ho o ngā we au o whiunga, mo tu unga whakaata mai uke waka. Ko Siaina, ko Amerika, ko Whefua. Ai ngā oe. Ka tau nofo whakaukau wharere, ke tau lawa pa koe na ku whawhiawhia, o latu e kakai, o ku amanaki pe te tau furihi ho tau wharearea, ke whainga tuunga e mea. Ke toi saiang e mea koe ni tau lotonga lerea. Pe koe uhinga e ta POLOKALAMA koe ni, ke tau tala noa, ke whiri whakapotopoto e kakai, ki he mahino ke kakai, ke nau whiri ha kakai lelei. Ke o ki whare area, ko winga e ta tala no koni. Iyo di ami, ko whiri ato e kakai ko ke osivari ngā koi. Osianga ia ke kai ngā ko. He ku ke alo atu ko vari ngā koi o pea, tokon mai ki he, tokon mai ki he, tokon mai ki he. Pea osi ko ia, pa ke amanaki ko e alu ki whare area pea ririu. Ma aloka pai atu hau ki me ngako. Fonua mo e wahe. I kai, kua kai mea pehe. O sianga ke kai ngā koho ngā ue. He kune tufu atu e to tongi ho. Kai mea ko hoko i tonga taimini. Tau to e ke mea ko whakatau e whiri. I he tapa ke he Fonua. Ko uhinga o kui kai lava tau kakai o whafoki mai o whakaukau i tau atai na e nau mahu inga koe. O fo to tonu ke whiri.
Koi. O ku ikai tu uia uhinga koe whakaloto i koe hataha. Ka ko o whakamau au. Ke mea koe o sai kia koe mo ki family. Mo mea o ke manaki ai ke kau. Malo professor oku ia e foi te fito taha ko lo ke tala noa ki ai ka kwai ke i loi pe ka ha taimi pe ku ke mau ha taimi ki ai pe ko Sai pe e bria mi o mai pe koe. Sai pe? Ia, o mai pe koe. Foi mea whakasea ke ta POLOKALAMA. Koe hākua. Koe mea no kou whakatoa Ngaahi. Oku toko lahi au pito a hono. Koe tau huhu malu i koe ni whai Tonga. Oku toko lahi au pito ai kau whai whekau. Pea koe keu tukua ki e ni koe pehe koe tā ke kau whai whekau koe ni unau. Oku nau tuki nau tolu o whakawhepaki ki he huhu koe ni o whainga PULE'ANGA ke whai. Paka koe taha iha palopale malahi au pito i Tonga. Kau malo pe tau kei hao te kia o e vailasi. Ka kou pehe, ka au e vailasi ki ai. Koe mate, koe o tau ke whakaofa ai, koe whakaofa o tau ki Fonua. Koe o whakamatala o ki tala noa mea i PROF ki hago pehe ai tau mea. O whaingo fua pebria mea. Koe whakawhepaki koe ni o whakate fito he tui o tua. Ka koe whehui. Koe o tua koe ni. O kune lava whakatontono mea kotoape. Aia he kai ke ne lava ea ka pau ku tatau e vairasi mo tukuaki. O ku kovi ke kakai. O ku nau tui ke o tua koe ni. Aia koe pehe koe ka intoi lava whakatontono. O ku anga whe rewa ho tui o tua. Koe ulanga whe hui abriami. He ku nau tau tui ke o tua o kai ke iaha mea e tae malawa ki ai. O tua o mea fio e mea kotope. Peka pau o mai ka kai ko ni o huhu. O ha whaunga kāka. Kai ke toi lava o tua au whaha mea ki ai. E lava. He ka pau tatui o tua. O whakatontonu ha MAUMAU e hoko ke he tangata. O ku tui o tua. Pe koe o mai ko tala mai koe. O ku nau o mai pe na tō whai tala noa koe ia. Ka ku nau tui nau tō ke kau toke tā. Koe nau tui o tua nau tō. Nau tui nau tō ke kau toke tā. E mai no pe FOKI ia. Ta mai kau toke tā koe o ko pehe mo pehe pe nau tui nau tō ke ai. Ka nau o mai o heka mai he funga waka koe o tua. O lotu. Aia ku nau o stala mai pe nau tō he taimini. O koe ke lava mau o tua ma tō whahamea. Ki he huku. Koe whakau ke nau tokanga. Koe whahinga o huinga ia o ku. Nau mai pe nau tō o whepaki e nau uhinga moi mea nau tui ki ai. Ao te toan koe ki ai. Koe o mai koe ni koe mea whaingo fua o pito peke o tua ai ke whakatontonu. Hu whea laki. Pea ne ongo pe o kui ai hono nunua o nake me. Ka koe Ngaahi whakamatala koe mea koe ke ulua ki wiriam. Koe ngā ue koe ke huhu koe ni o mai whaitō koe ni. Mahalo ku maluang e nau malu i koe e nau mea whaitō i he panke. Koe maurewa mei whehe ka kai koe ni Ngaahi whakamatala koe ni. He ku malu he Ngaahi kautaha koe nau matai koloa. Ai huhu o kuna o whaito. Pea koe ta whaake e nia o e whaito o whakalaka au pito i maamani. E whakatotolo ke mea koe vairasi. Pea ko osi huhu au. Ko osi huhu au. Ko pepe mo au. Ko fie au he na ola tō ko fofonu ke huhu. Pata mai tō na aia ke whai pe. Ke huhu pea. Osi pe ku hao au ke aho taha koe tō fofonu au ia. Fie au ia. Ka mea koke maino ke kakai o kusaiange pe ke te huhu. He te tae huhu. Koe mea mahu inga ane ko lau na ko sitala noa heni he POLOKALAMA taha. Na ko whakamatala ki anga e ku
whekumi ki he huhu mo e anga e ku tui whakaotua ki he huhu mo e anga e whakama e palofita ke ai o ko tala e au mea ko toa pe o ko tui au pito ke mea whaka ke otua mo mea whaka mo palofita ko ai otua pe kone tala mai pe ko whakaosi mau pe ngai decision o ko whai mau pe la ia pita ngai decision te whakaangongo ke he palofita pe ko ha whakaha palo mangai pe mai lau maare mau ni oni ai was whakaha mai ka te mo ni ke walohu ko taia ngai mea ka mai no pito ka wi ho whakamatala o kai ke fu mai ne mea pe o tokan ke ai uriami ko vaka mai ake o tua mo lotu o fai mea o whawhe paki a ke tu ko ia o kuna utala mai na utoluia ko ke lava na o tua na to te fai ha mea ki Pea kuna utawa ta ina pe no ke nau whakakau kau koe kau hinga nia ku ta pe koe ke tapu iatu ke o te nau whakawhepaki i kai nau tawa ta ina pe ia ko tau hinga pe ta tolu e viam ke nau to sio whakarere ke nau tui koe he ku hoko e koe tau alu hake tupu hake ko o tua o kue e ngahi ulunganga ulau ke ai tohi i e feitu ko toa pe omniscience ilo mea ko toa pe pea ko ia u teka ai me e ko ni ke tu unga ko koe pe mo o tua ko uitu iki ai ka pau o kui ai ha whainga mea o whea laki ke tui pe koe lava pe o tua o whatonton ka o tinge hau ko waka mai he waka o tua pea osko ya pa ke tala mai koe kai ni lava iha mea he kai ke ndo lava o whatonton ho mea koe mea pe o ko wat ke kakai ke nau whakaukau ke ai pea mo kore koe e kautoke tā mo ofa mai o ku te kai ke mo sio mo to he whainga tā o ku hoko intensive care koe toke tā ko tari auri a whiaki o ku koe toke tā pūrea intensive care koe mahalo a Bankstown a wheitu ko ulahi tahai e COVID pea koe ne hao ko kore mai kai ke musio mo do ke mea musio ki ai ho aluange o puke ko ti pea ke mate toko ta kai ke lava ho family wa mai ka ko e mo mea ko kap mama pea ku kore mai he na wongo kuna ke tangata kore mai ke kakai ofa mai o he ko kakai ko huhu o kai ke a u ke tu ko o fai ngo fuanga na to ke na fai to kakai ko ya o kapau na ki i he kakai ko kuoange na te ke huku. Ka koe whaingata ako ia, o kuongo e ka nau tolu he nau nofo sio, mate toko tahape. He kono uhinga he koe ke tāri ha taha ke ala to ofiat ka koe. Koe me e ko kore mai ai e toke tāko ia ke ofa mai kakai o hu. He ilonga ia i whare mahaki, koe whahinga o weke ke, o whahinga o kuhuhu, mo i whahinga o kuikai ke huhu. O ko si ai a whahinga e ko si huto taha. Te kai ke hoan. I ha whahinga uhinga. Ka koe, ka pau ke alo hu. Koe hu, ka pe toko ngai ho aha koe o ke alo a hoani ho hu. Ke haue malu i, hono malu i koe o pesete valu noa. O pe ka kusaya nge ia he hala ata. Ka koe kore mai e ka toke tā ko ofo, ka pau ngā tonga, koe ke koe te lau passporti a moe ha. O ku lau pe ko alat pe koe COVID pa hukure pa koe ia, koe ke hano kawa. Ka koe pou pe vriami ki ho tau kāinga, pea koe mea pea o ko watu ke to sio whakarere e kakai koe ni. Koe o tua whewhe o nau tui ki ai. He kai ke nau tui ka o tua pe ospa pa nau tala mai, o kai ke ne lava iha mea. Ka koe mea ia pila o ko whakaose tua ke ta POLOKALAMA, o whape ko ke kore pe ke whamorimore ki taua na ko tapa tarea ki tua. Me he tala noa mo tau ka inga ka tau whamalo atu he taha ko toa pe o ku mai. Koe ke tau whahaloto mamahi ko tau whe pe te tau ita. Koe tau tāri pe ta tolu e whehui mo ofa pe o toko ni atu ai whakamatala ki hono whakamāmaha. Ha tau ngā ue ko uhi pe ko tau Fonua. Mahalo pito pa whesa pe koe mea whokia ko whemau ke mātanga ke nau whanongo mai ke mo mea mai ki ai.
Ko polokalama ko ni o kai ka ma asenita whakapuri-puri a maua ia. Ko mea ko tō pete mo whanongo mai ki ai, ko malele i taha ia, pia ko totonu ia, mo mea ko matui ki ai, kai maha whakakau hala heni mo mea ko loi. E take aki ki mo tolke mo tui mai ka maua, pia ko mo tau taina ki mo tolke mo tui ki ngai mea ko mo tui ki ai. Ai ko lau, inoke, ka mo tui ki ai, mo wafa mai o tui ki he mea ko ia maure atu ki ai, mau ilo i ko mea totonu ia, lelei ai pia mo family, pia mo tau Fonua. Toi sayang ki ho tau Fonua ki kau. Ko mea ko ma ki longa atu ai. Ko ka inga ni ke mo mai o fai mea ko matala atu, ika, ko ke mapehe ma whakau. Mo tau ataina pe ke mo fai mo mea mo whakau. Ka te matala atu pe, tai ni ko ke ma atu ma haloi, mo whainga whakakaka, mo whainga whakau hen, kia ting mo tori hataimi. Ako whakamalo ai, kati ko e professor ko e tokon lahi ko ke whai ke ta POLOKALAMA hen, pa ko atu whakama whakamalo ki he ka inga, kuna mea mai ki he ta POLOKALAMA e kauan. Ko le whamore ata, ko e lea e professor, ka pauna ia Ngaahi lea na se maa tatua ki ho mo whanongo, ika mamau hawa whalahi ka ting mo tolo. Yang ma whakaamu ke tau mau HU'AKAU taki lelei, ke na uo ke whare area taki tato. Oku ai, oku ma ilo ipe ai kakai tonu ke oki ai. Ka mahala e lele atu pe ma POLOKALAMA ofi atu ke whiri, mahala te matoki o atu Ngaahi hingoa ai ke mo ilo i whawhai ke hei atu ai tangata ke toko ni atu ka ting mo tolo candidate mo e FEINGA'I i ki whare area. E pau pe e iko pe wa oki ai, i taimi ko ia. Ai ko kau candidate o pe ma endorse e maua ke mo fili a ting na to ka he time ko ni te tawa o pe ki ai he ofio fiatu ke fili pe ko fa malo atu ke foto fa fe ia mo tolu he HU'AKAU he time ta tau pe ki he e tau wakai fa politikale pe mo professor HU'AKAU malo apito malo apito pe mo mea te tau whakasea pe foi hiva koe ni. Ai fui wa whangatapu ai pe. Ko whau ai pe ai kuini unga Fonua. Ko ta hawa tangata ko manako au pito Ngaahi hiva kun salo te i Ngaahi whau. I hono rea pe maa whako no Ngaahi whasi. Malo apito o whatu pe mo mea. Si mene hanani kueloha i kelo tota ahi angano ahoku atama okotani amusia Tangina opone anifa iterina kai ho boate te kita e ofa opulo kasiliwa Bisa he whahina ele hopo e whihinga mai le laungongo kohoto ka hotu ko iloto e taule Ai que to amusia pe ai matangina opune
lo se he tau kata pa oku fotu he ngowe kakala oku ta i he se